Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ile ndaba engikhulumile izolo angazi ukuthi yiphi iphathe engazwakali. I-ex ngithi umuntu ohlukene naye, umuntu obuthandana naye ongasathandani naye. Unkosikazi uleya wife ingenaphi? Ngokomthetho wase-South Africa walotsholwa. Ngokomthetho wase-South Africa. Makuhlangana imindeni ewu-2 banegotiate kwakhipha imali kwakhipha inkomo. Lo osekhishelwe inkomo uba unkosikazi walo okhiphe inkomo ngokomthetho wase-South Africa. Ezinye izinto ke ziyalandela kodwa basuke sebengenephi emshadweni. Angisho umshado ukuthi sekune-event sabona ingubo kanjani ngikhuluma ngelobola ukuthi ilobola ke ila eSouth Africa ukwazi lokho olotsheliwe usewunkosikazi walo omlobolile. Kodwa ke ngokwamasiko zikhona izinto ezilandelayo after kugcine kubeke kugcinwa lezo zinto. Kodwa ngokomthetho wase-South Africa usuwunkosikazi. Ingena lapho ke lento engilubungisa anubona ngani kanti umshado ngibali lobola celebration. Unkosikazi kusuyazi ukuthi ubani. Uvuyo unkosikazi kabani? Ka-Chef. KaBhuxolani unkosikazi kodwa ke umove on. I-ex ubani? Usbindi, ubaby daddy. YAX usalile, ushiyiwe, kuhlukene. Usele etheni wabo ubaba wengane. Kwenzakalani ke bukumehluko. Kune social media account kaVuyo, kune social media account kaSbindi. Sesihambile ke isikhathi kuliliziwe kubonakala ukuthi kumove on. Kwenzakalani ku social media account kaVuyo upost izinto eziqondene naye. Mayipost izinto eziqondene naye uno husband obuye alunguze kwi page like o social media page account yaVuyo. Kwenziweni ke angikholwa ukuthi abalandeli baka Tirelo. Lapha ku comment section kunezinto zokuthi uSbindi 1, uSbindi 2, uSbindi 3. Uyapi? Ungenaphi? Ayithishiyiwe. Phela manje angithi wena ufaka ukudonsa uSbindi umfaka lapha. Uma usukwenzile lokho ngesikhathi ufaka uSbindi kunama gossip page, kunama YouTube channel siyakhulunywa ke le ndaba. Siwenze njani wena? Usibare country uyasukelwa usibare country akahlonishwa ubani owenze lento. Le drama engaka iqala ubani? uSbindi kwelakhe page. Ngikhuluma ngama page abo angakazi ukuthi kuma gossip channel or gossip pages because ihlukile le ohlebayo ubona lento azoyihleba ngendlela ehlukile o noma ngabe yini. Ngibala ukuthi ipage liqondile. Ipage lithini? Vuyokazi Manciweni unkosikazi kabani. Into ayipostayo unabangani bakhe. Maye nabangani kwashakwacima Sbindi. Uyi-ex nje. Yilana ngisemina abantu ba confused nabo bazazi ukuthi bathini bafunani. Egcineni baqala le drama le baya creator mase beyama bese usibare country akahlonishwa. Omunye ke asuke la ekhulume imbudane yento athi yabona njengoba ngikhuluma manje khona uzothi wena uthunywe abakamseleko. Ithi ngixoxele nje into anoma ngeke ayikho phela impendulo ezokwenelisa because nale engishoyo wenza ngathi awuyazi awuyiboni kodwa igcwele. Like kunobungane phakathi. Sikubonile ekuqaleni bekumnandi besihleka sisho uSbindi basara kanjani kaqhutshwe kwaphela. Nawe hlonipha if wena ubona ukuthi naku usibare country engahlonishwa. Asuke komunye because ngikhuluma nje athi laba bama YouTube channel bakhokhelwe abakamseleko bathengi lalela. Mina mawunganginika imali ukuthi ngikwenzele into ngakwenzela into eclean efresh. Uyabona lezi ithombe esizisebenzisayo izithombe endala.
Yabo i-level abakuyona bakamseleko ngokuthi bazoya kangakanani ku-TV mangase kuthiwe bayakhokha kumele phela zizame ukuthi siveze into efresh sithi sicela isinikeze iy'thombe ezingekho ku-social media, sicela isinikeze i-information engekho ku-social media. Lena engiyishoyo ukuthi uVuyo uzophosta nabangani bakhe kube i-Instagram story, ayikho into enosibindi kuleyo nto epostiwe. Abalandeli laba abamsapothayo laba bane-access ku-page labo bayogijima noSbindi, begijima noSbindi. uSbindi ubaba wengane. Manje sithini-ke? Ngathi leza story zakaMzansi Magic because lento lena uyayibuka ukuthi kanti kwenzakalani. uSbindi bamenza igugu bona mase beyabuya futhi bethi hey loya mfana uyaphi bayivala i-chapter phambi kwabo. Angisho ukuthi ngiyanilawula, uyayizwa lento engishoyo. uSbindi ayikho into esithi lapha ku-season 2 masimbuka besithi cha Sbindi faka amandla kakhulu ukunalokho besicimeza nemanzi vele sithi sifesa ngathi kungathiwa skip indaba yakhe la ikhuluma khona ngoVuyo simbona ukuthi hayibo kanti why ebenje yena lo Sbindi-ke benza ngathi manje kunento ehlukile abayibonile ku-season 2 imizamo yakhe. Angazi phela ngibona kanjalo kunento abayibonile kwimizamo yakhe ku-season 2 uSbindi besafuna ukuba noVuyo so angathi bayamlwela. Yingakho ngithi unkosikazi versus i-ex kodwa kulwa abalandeli balwa nebani ne-ex because into manje ebangwayo yini kube nelobola celebration wena uyibonanga. Siyabuza komunye ukuthi kanti ubani uwife eSouth Africa kwaphuma iy'nkomo yahlangana imndeni kwasayinwa phansi lo lotsholiwe lo okufikelwe yona kuleyo khaya usewunkosikazi. Ziyaqhubeka-ke ezinye izinto after sekugcinwa amasiko alowo muzi ngalowo muzi olelo khaya ngalelo khaya. Manje le drama lena yenziwa abalandeli bona labo balandeli futhi baphinde bame eceleni bekhale yazi uSibalo we-country wazi wangahlonishwa yazi kuthengiwe ufunde nje izinto obuye ungaziqondi la ukuthi wayenza imbudane kodwa lento like bakholelwa ukuthi uSbindi ulwa noSibalo we-country bona bafaka uSbindi ku-comment section yaVuyo. uSbindi lo abambonile ethi yena akasafuna ukukhuluma wathi akasafuna ukukhuluma nasenza saba ukuthi hayibo ayisekho phela into ezolingiswa ngale ngane ngoba inje mabengasukanga kuSbindi uba blame uTirelo kodwa bahlukene bayazi bona ukuthi bavale kuliphi page behlukana. Wasala ubani ubaba wengane. Manje ngoba sengikhuluma kule video ngithi mina i-ex ngoba bahlukene bakonfirma lokho after ishow. Wathi uSbindi ngisho iqala le show because sena sibuya into ekade yashuthwa bese behlukene. That's okay. Injalo ke indaba lapha ku-gossip page njengoba mina ngiyikhethela ukuthi ngikhuluma ngani ngeke ngikhulume ngabanye ukuthi bafike bazogosipa bathatheni okwabo lokho. Mangikhuluma ngalaba abangayiqondi kwabona ukuthi indlela aba-confuse ngayo, indlela abalawuleka ngayo nge-TV show nabo bayi-understand because awukwazi ukuthi wena u-happy for uVuyo ujabulile uyabona ukuthi isithombe ayikho into esisibindi esithombeni. Loya mfana ne-motivation kodwa enosibindi phakathi why ungayi-private-ke ngoba phela uSibalo we-country uzoyifunda le message wena futhi masekunakwa kuba uSibalo we-country ngoba phela manje uyabiza ukuthi akaqhathaniswa masuqhathaniswa uyasukelwa why bengamthandi why bedlala ngoSibalo nje wena hawu hayi ngeke nina guys ayikahleni ikhona into uyayichaza le uyibona ukuthi mhlawumbe uma uyikhuluma nengane yadideka ayikho into edidayo la kune-ex wena uthatha i-ex uyoyifaka ngale la ingangeni khona kodwa uthi ingena ngqo manje usengena kanjani
Emshadweni wabanye uzofaka i-ex yabo, uzofaka i-ex. Emshadweni uzofaka ubaba wengane, wena uwofaka ubaba wengane. Ayikho phela ipost ethe uSbindi 1 2 3 lena-ke evula isikhala sokuthi akukhulunywe ngoSbindi kuthiwa akulungiswe ini. Or lethi-ke asidonse igama loSbindi silifake la because nayo ipost imayelana noSbindi akupostwa ngayo. Eyengane-ke iwesi nqana nokuyikhuluma because i-obvious iy'ngane azikho emzumbe kodwa kuthiwa iy'ngane this and that. Manje zizothatha waphi iy'thombe? Nayo leyo futhi sithi uyanqena yini ukuthi asiyishiye ibe-private kube yiyabo, njengoba nezinye zikwazi ukuthi zibe private. Iy'ngane ze-UK jiki iy'ngane abasayiposti, iy'ngane abasozicima, utholakala isithombe esincane uyamstoka, usestoka uvuyo wathola hayi. Wakusengivuka ukuhleka mina nje ngiyazi into efana nalena, yiko ngithi iyangidida uma ungayizwa futhi nami ngiya-understand because le engiyishoyo nami ngibuka nje ukuthi ngaze ayikhuluma imbutane kodwa iyona eyenzakalayo. uSbindi uyadonsana manje mina into engiyibona ngoba lo bebelesole engathi yena uyilento ephezulu ekhekheni kulabo abamfakayo because umfana osele ehlulekile why wena ungamshiyi emuva, akahlale phela eback seat kungabi indaba zalutho ngoba phela usalile. Asazi-ke phela sibone ngokufana ngi-wrong futhi nami mhlawumbe lokho engikushoyo kodwa mina angazi ukuthi i-ex yaphi. Nomngane wakho usho ukuthi umngane wakho ungazi kahle ukuthi useshade nomunye lobu umbuza nge-ex yakhe, ngeke yena esho ukuthi awukho right.